Malalau mali e aho e ki mo lele e Tonga kotoa, whiawhia ki taritani lele ki mo tono, ki au mo ngahi o ngongo mo le dio, kai o maa e televisoni tonga ki he hoani. I he wakaikoia ki ngahi ulu i o ngongo. Whahifo e sea i whalea lea, whafofonga kakai o Tongatapua, mi hono sea i whalea lea, pongpongi aoni, kai whawhisi tō mua ai whafofonga kakai o niwa tāwhitu. Whadawhara ki ene awhio ki e palasi whātu i e tala whikau lahi o Britania ki Tongani. Pea wharaivia e Society Cross School Tonga e nau ngāwe ki hona wharaivia e Tonga Matipteu moe malu ai tōku i kolo a ki hona whotu e nau polokalama ngāwe tala ki kapa. O kutei e pe ngāhi tala noa kehea na iange pehe e tawakai ki ngāhi o ngongo mei he mala e oe sipoti kai o maafo ki to o ngā oe ea. Ko e wakailewa e ni ki he whakai ki, ko Liliane Polotele. Ko whakawhise i whalea lea i he pongi o he ahoni. A se misi seka me hono sea ko e whakafofonga kakai o Tongatapua ki whalea lea, ka e whakawhisi tō mua ai whakafofonga kakai o niwa tāwhitu lata i whaingata atangi mana me hono sea i whalea lea. Mahino pe foki ko e hili eni ai hoko atu e whemea aki ai whalea lea i hoa tā koia o e ahoni ke whakakato no whakahifo o e ongo whakafofongani mei hona sea koia i whalea lea. Hili hono mau e he whakamau anga ai tōt uni whakamau anga o whikau aki mo e na halaia i e whakamau anga ki ngahi whakailo whilawe i mo e lao ki whili whalea lea ai ne whakahoko i Novema, ka nei kai whakakato hona whakahifo o i whakafofonga kakai pe whakafofonga kakai koe o niwa tāwhito o mātu o ngā pehe eni mihi ene osi whakawhisi tō mua pe me hono laka ngā pe whakawhisi eni mi hono sea i whalea lea i he whalaite ko osi. Ko e whakaiki ki koe mei he whemea aki i whalea lea i pongpongi au ni whilawe i mukawingani mō senorita tui vai. I he pongponge ahoni i he whemea aki whalealea. I he mea e sea whalealea no pelewaia na ane mau i he flaite wike kua o si, a e tohi whakawhisi ai whakafofonga kakai o niwa tāwhitu. Me hono lakanga koe whakafofonga kakai ma a niwa tāwhitu i whalealea. Koe whatatau ke lao, koe aho pe e maawai e sea whalealea ha tohi whakawhisi ha taha i he mea mipa, e kamata lawai pe i he aho ko ia a ene aho whakawhisi. I he ene pehene kai ke te whakahifo e whakafofonga kakai o niwa tāwhitu i whalealea i he pongpongini, kai uhi kai whakahuto mua atu a ene tohi whakawhisi ke eksea e whalealea ki mua o i aho ni tuutu uni ke whakahifo whakaofisiale ki naua, me hona lakanga koe whakafofonga kakai ma a Tongatapua mo niwa tāwhitu. Koe whakahifo ko eni o sika, ka koe whakafofonga kakai o Tongatapu me hono sea, nei i kai ke te pālo tii pe whakaha loto, ka nei whaiaki pe e tutu uni ai lao. Koe whatongi a rewa o e whalerea ke whakahifo, ai ongo whakafofongani, me hona tataha sea i he whare. Neongo ia, wofi e whakafaha pe hene, nā kumau i ahwhalai te tolu taha o siulai, wanoa wano, ai tohi whakawhisi, ai whakafofonga o niwa tāwhitu, mi hono tuunga koe whakafofonga wharerea maa niwa tāwhitu. Patatau ke kupu whituwhaa koe ni stūtone, o kamata lau a whakawhisi, aha whakafofonga, mi hono sea i wharerea, e aho pe ko ia o whahu mai ai e ne tohi whakawhisi ki e iksea. I he ene pehe, ko o whakawhisi ai whakafofonga niwa, i he aho tau taha siulai, wanoa wano. He kai rewa whima, e toi hokwat, ano whakahifo, e he whare, me he sea, e ahoni, e kuone osi, whakawhisi. Koe whakafofonga pe o Tongatapu e whakahoko hono whakahifo me hono sea ke whalerea aho ni. O kō whakatu watu, kou ek me mipu, ke tau whakahoko ho tau whatongia ko tūtūni i he lao.
I he lao o whiri whane rea. Ke tau whakahifo mi hono whakafofonga o Tongatapu ua o Semis, Kioa, Lafu, Tika, mi hono sea I he whane rea. Lo Tongan na hoko te whemea aki ki ono whehu ia ai tuu ai lao ke whakawhisi ha whakafofonga whalealea ai au halaia I whakamauanga I he whili whalealea. Pehe ki he whakatai au ngā I mo whakahifo ia mi ono sea I whalealea. Ko toka ngā ka uhi ko ia ngā tuu ai lao o I kai ke ngofua ha whakafofonga kakai na halaia I whakamauanga ki whalealea hili hatau e nima me he hopo whakawhalealea. Ko e whehu I, ko e hui nei whakawhisi pēr whakafofonga niwa taha whitu o I kai whakahifo ia mihono sea I whalealea. Nei whamala ala ke kawenga ni minista lao to ke tāwri am Latu, ko e whatatau ke lao o ke tatau ai pēr kapau nei halaia I whakamauanga I ngai hopo whakawhalealea, e I kai ke te ngofua e whakafofonga ko ia ke I whalealea I he tau e nima kahoko. Nei lahi pe me ngai whehu ia me whakatu atu me he te pili e kau whafofonga kakai, ka nai tūtu uni e sea whalealea e I kai ke te lau e toi whakawhis e whafofonga kakai o niwa taha whitu I whalealea I he pongpongini. Ko kakato e ngau e whale ki ono whakahifo e whafofonga kakai o Tongatapu wa, pia ko atale wa ke whakahoko ha whili sii ma ai ongo wahenga whili ko eni, ka e toke au whangatuku pe me he eni awhio ha au pau ke whakahoko ai whili sii. Mai ngonga le te o ma televisa ne Tonga ko au sanoli tātu I vai. O kulolotonga I Brisbane au si te lelia ai tahine prinsesi pelo levo toita I he ene mea ai eni ki he wahenga Queenslandi I he whawhe pule anga au si te lelia. Ne kawato mo e kainga tonga koia I Brisbane I hono talitali maa whana o e tahine prinsesi pe I he whainga maali e koe ni te tau wakai hanga tonu ai ki Brisbane mo lawe I loa ola ko e whafofonga eni me he kainga tonga koia I Brisbane ki ana tuku mai o Liboti me he aahi pe me aahi hatu koe ni ai tahine mo hono talitali e he kainga tonga. O kulolotonga hou e ki sia whoki ai kolomua koia Queenslandi, Brisbane, I e mea mai koia ai tahine Princess Pule, ko tahine Princessi Charlotte Mafile o pilo levo tuita, pe he whoki ki a Eiki Frederica tuita, tala whekau lahi koia o Australia ki Tonga ko His Excellency Brett Badley, ko e tale ki ta pule ko e takimamata a Tonga ko Centrally Fefita, pe he whoki ki kau Moimoi Folau, pe he whoki ki he sekretari Honoua e ofisi o whakatala whikaulahi o Tonga ki Australia me ke ni pela koia ko Tasmani telefoni. Ko e konga whoki ene o prokalama makehe ai pureanga Australia I he malu koia o potunga au e ki mori mo whe whakatau aki koia o Australia I hono talitali koia tahine Princess Pule pe mo kao whawafonga koe ni me he takimamata a Tonga ke nau a hia ai ngahi mātanga I he wahi whanua o tahine Queenslandi kao whoki ai a Brisbane pia mo Cairns I he wahinga toke lau koia o e wahi whanuani. Na I mea mai whoki pe tuuta mai ai tahine Princess Pule me I Tonga ki Brisbane I he pongpongi o e aho tokanaki na I talitali whokia I he hotele W Hotel I loto Brisbane e ni ihi koia o e kainga Tonga o Brisbane kao whoki ai a lawe I loa ola. I e sāpa te lewa ko e aho aniafi na e mao loto whoki e tahine Princess Pule pea mo Eiki Frederica tuita, pea mo e tala whekaulahi o Australia ki Tonga, His Excellency Brett Badley, pea mo kau Moimoi Folau, ki api siasi kuia o e siasi whakatataha ai kakai Tonga, ko e siasi o Pāka, I he wheitu u West End I Brisbane. Ko e whai malanga koe o e aho, ko lawhitani ke nolo whai whekau Reverend Alamoti Lavaki, pe kai koia pe, kana I toi mao lotu whoki, pe mo e tangata tonga koia ko sone tā ke whanga ne lava lelei hono kātoanga I koia hono te au tau, I he wike kua o si. Na e toko lahi au pita e kainga lotu, me I he siasi koia o Pāka, pe mo ki nau tolu koia ni ihi, me I he ngahi siasi kehe koia e kainga tonga, ne nau lava mai ki ai, koe uhi, koe whainga maarie ha molofia, ke mao lotu whakataha pe mo e Princess Pule koe o Tonga, pe he toko koia ai lotu, pe lava lele whoki ai proklama koia o e
ilo e fiafi pe mo tala whikau lahi o Australia ki Tonga. Ko wakai atu kuia ki e polokalama, ko kau foki e polokalama kuia ai tahine Princess Pule, ai whakataha pe mo kōwana o Queenslandi, ko toketa Janet Young, kai uma a foki a ngahi whakataha ma kau whawhawhonga mei he potu ngāo e take mamata o Queenslandi, me ngahi kau taha wakapuna o Australia, pe he foki ki he hono ahia ai taha foki i e pāka koala lahi taha i māmani i Brisbane ai o kuiloa ko Lone Pine Koala Sanctuary. I kai ko ia pe kai aho tūsi te e mea ato e tahine Princess Pule mo kau Moimoi Folau ki Cairns ai koe kolo koine o kutu i e wāhenga tokelau o Queenslandi pe koe feitu foki ene o ku manakoa au pito ma kau Folau ewe ewa mei tuapuri anga he o kuiai pe foki ai hakau lahi taha mo i loa i māmani kuia koe Great Barrier Reef, kai maa foki ai ngahi kolo i loa mo manakoa ma kau Folau ewe hange ko Port Douglas, pe mo ngai kolo ko iau kuofi atu ai. Koe tau mua foki o Folau koe ni ke whakatau game o whakawhiloa ki koia ki he tahine Princess Pule, pe mo kau Moimoi Folau, ai fōtunga koia o ngahi mātanga i Queenslandi, he ilo na mao ai a ngahi whakakau koia e take mamata koia a Tonga ki ngahi polokalama mo ngahi mātanga kai uma a foki a ngahi polokalama koia ma e kau Folau ewe e tuha mo tau mo whiunga ke whakahoko pe moia i he otu Tonga. Koe Folau koe ni e whakaosi aki a ngahi whakataha mahu inga pe ma kau whawhawhonga koia me purianga Queenslandi pe e toki mea mai foki e tahine Princess Pule ki Brisbane he au whalaite koe wikeni ki mua ia pe mea atu ki Auckland no Usila pe mea ai pe ki Tongana. Koe ko ki o koko pe o tau ngahi o ngongo whekau aki ai mea ahi koe a tahine Princess Pule ki Brisbane lawe i pe koe toki mea maeni ai tahine Princess Pule ki Brisbane talu ene mui i he haele koia ai la a kuonga whonua ko tau whahau tupo wha i he tau tahiwa walu. Na e haelea foki e tupo wha a Brisbane-ini, lorotonga e aho kuia o Tonga, lorotonga koia kātoanga koia whakariari whakamāmani lahi ai koe Expo, pe koe World Expo 88, ne whakahoko mai eni ki Brisbane i he tau tahiwa walu, pe nai toi mea mai foki ai tahine Princess Pule, ai ko Princess Pilulevu, i e taimi ko ia, pe nai lava foki ane mea ki he South Pacific Arts Festival i Townsville, kai a foki ai ngahi mea a ahi ki Cairns, mo Broome, mo ngai whaitu ke kehepe i koneni tini i he taimi ko ia, pe lawe i pe o ku kaueni i he makamaile, pe mo aho whakahistoria mo oni, mai kainga tonga kuia i he whaitu uni, ke mea mai foki a tahine Princess Pule, pe moe Eiki Frederica Tuita, kai uma a foki a kau Moimoi Folau i he weekendi. Koe ko ki ongo ko pe i o tau ngahi o ngongo, o kumalawa ke mao atu mei Brisbane, Australia, mai polokalama koia, ai leti o me televisione Tonga, kua o lawe ilo aula. Keo hika to o lawe angofua a tongani ki ngahi whakatamaki. Pea whia ma o lahi kia e ma teu mo i toka teu, ai kakai koia e whanua kai tau te whito eni, ki ngahi kupu whikau aki o nau ngāwe, pe toka ngahi kina ai ngahi ngāwe tokoni whawawe e taimi o e whakatamaki. I ene pehe, ko ngā unuai ai Society Kolo Skola koia o Tonga, o whotu e na polokalama ngāwe fo o eni i loa koe tāla ke i kapa i he whakaamu ke tokoni ki he ngahi ngāwe pe tokoni eni ki he ngahi ngāwe mateu koia ai Society Kolo Skola moha whakakeake e taimi o whakatamaki. Ko e polokalama ngāwe koe nia ku whakatao nima pea o ku whapaanga ia e he pule anga o siteleli a whakafo i he nao vaangāwe ki muli i loa ko tifed. Ko e whakaiki ke taranoa koe ki Hawani mo litea taukapo. I he whamatala se ke tariseniale o Society Kolo Skola a Tonga sione tau moe Folau. Nā ne pehe, koe whakaamu e polokalama ngā weni ke whakamálohia mo whakaivia. Ahono toka ngai kina ngai nau tokoni ai Kolo Skola. Ngai whare tuku anga koloa, pe tokoni whakawawave, pea ke whakahoko mo ngahi ako ke tūkui kolo, ke whakaivia e tu unga mateu teu ai kakai, ke nau ilo lahiange ke ngai ngā ue toka teu i e taimi o e whatamaki.
Koe taha maunga ngā koe niu kumawanga o ura kipe kono whakariri e mautoka ngakoloa na mono ngau ofisi ko kei ongoniwa ni Tongatapu niwa po ka ngata ko te atfo me ngai koloa ke fa fo wa ke ui ke ngai taula ku mari watu na ke fa ahia ke on to onia ki na to ke ta ki ko kono wa ko pa ke fa ngai ako I ngai tuku I kolo ko ni ongoniwa I le tu ni tauni Koe tauni e me no tahi me ongoniwa koe tau kaha u lewa ku mau tanoa lewa ki wawa tau hoko mai te wa tano ki apai ia hoko mai lewa ku I eua maka fos lewa Tongani e tounua ki tonta Eko taha mau ngai ngā koni ko mo kareli matukang koloa te whakalahia te mau hai nau koni Nā ne toi pehe pe, koe polokalama mau inga ko eni o kuni toko nia lahi taha pe ai kakai o whonua. Tau te whito ke whapapau I ai ilo lahi ai kakai o whonua ke mahu inga o whofua toko ni. Taho ke mea ku whakakau hea ko ni, koe ulak toko ni toke whesiti. Aia maa ku mea peka e whonua koe ulak toko ni koe tahi ilo ku mahu inga ke mahu e whamiri ko toa Tongan. Te ria nā whakatamaki I api. E kua petu peu te ia koe bene ki e te ki irika ki e ulak toko ni ke nilo nā ne rawa o whamui ta na me mole tue ke mau hau mai Malo pito e sioni mahina pito ai tulawea ngufua ngana Tongani ki he sai koloni ta te whito pe me ta te whito pe honga tonga honga haapai. Koe mahu ingai e polokalama ngā ue tala ke I kapa ki toi whakalahi e ngahi nau tokoni whakavavave. Tau he ngai whare tuku anga koloa ke malu moala maungo fua pe moa koi e ngai community ke nau mateu le leiange ki he tali me toi langa hake hili hawhatamaki. E tau e ni makulela e polokalama ngā ue tala ke I kapa, e tō mua whakakato e ongoniwa e tau e ua, hoko at ki wawau, pe hoko mai ai pe ki haapai, e ua pe atok tā tuku a Tongatapuni I ono whakaau ki ai polokalama ngā ue ni. Ma ai o ngonga le te o me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. Na e viringia e palasi whaatu I e whuka o Pilitania I whaatau wholofola ki ene a whio King Te Pōwono a e talawhika o lahi koia o Pilitania ki Tongani a ko His Excellency Keith McMahon ko he whaatau wholofola eni a McMahon ki ene a whio I he topule lulu koia ko o si ko hono whakahoko atu ia e ne tohi whamo o ni ngāwe pe I loa I lea whakapilitania ko I credentials ki ene a whio. Ko e whetongi eni e McMahon ai talawhika o lahi mālolo ko ia ki Tongani a Pilitania ai ko Philip Malone hili ka kato I ne tau ngāwe I sunepe o e tau ni. Ko McMahon ko tau lahi whoki e ne ngāwe whakadiplomatika I o na whunua ma e ngai whunua lalahi I topule anga aiana ni ngāwe o fisi ki muli mo kominiweli he tahi wawalu. Pea koni osi ngāwe eni I he lakanga whakadiplomatika ma o lunga ma e ngai whunua lalahi o kawe ni kiai a Awhilika Iulope e sia pehe ki Amerika toki lau. Na e ngāwe whoki ki muini a McMahon ko he tukoni talawhika o lahi I he whanua ewa, pe au hoko e ni ngai ngāwe koe ni whakataki ni whahoko koe ni, ko e toko ni lahia, ke ni whakahoko whatongia I Tongani ma aho nao whanua. Ke he I ene pehe uk nao amanaki ai ke hoko ata e pe e ni ngāwe uk whahoko, ke lalanga e pe amu whaivia ai wāwhinga aki koe ia ai pureanga whatahataha, pe Pilitania pe amu e puleanga Tonga. O nea ngongo whalata whanua ia ke hoani ke ngahi o ngongo mehe malai o e sipoti, hoko mai a o kahili eni whahoko anto e pia olie. Malamuto ki whilo ngaki ko e wakai eni ke malai o e sipoti. Ko kahoa e Paula monta ai fofua me tari ma Tonga I he whiau sipoti ko mni weri he pongponge aho ni I he malai ko ia o e suto.
Ko here ni hono i kuna e Monta e me tani Poronise e ne whapaulu a John Massey a Bezong o Kanata e kilo e te awa kakai tangata ake poini e taha ua ki e taha. Ko ola whawhiawhia ni ke kautaha suto a Tonga e kuna kafa ko whakahoko e Paula e whakasinga e whiauhi i Glasgow o fusia e whuka o Tonga i he whiau sipoti kom niueri. Nei puka e Monta hano sea ki hono area e Polonise me ne ikunai Alexander Guilindo me he takai hono taha no kai tukulolo ki a Cody Andrews o Nusila i he kuata whainolo. Ne uraki tau whare e Monta ai toa were sikoia ko Joshua Whitehouse o maoe no whakamari ke whakawhikiki ki ha metari pe a mo kau tōki mua ko ia he mala e o judo i he whiau hini. Kage, ko e tarueni pe me whiau he wanoa hongo fulu ai kuna e lo malito moala mo chiu ni a wha o e malai fuhu ai metari Polonise i he pauni lotoroto mo e pauni super heavyweight. Kage, ko e fofua poini pe ia pe mo e metari o Tonga i he whiau hi sipoti ko ia e kom niueri i ene pehe rewa o ku unhaka e Tonga ki e sea whikafitu ko ia e Pasiki. Aia ku kei taki pe a Australia hi nea mai koe ki whamui taha mo koula he fitu noa, whikawata Nusila mo koe ola hongo fulu i he Pasiki, koula taha moa, siriva taha mo he kaiha Polonise, koula taha Fisi, Polonise e taha. O Nauru, ko e Polonise e ua, Papua New Guinea whika ono mo Polonise e taha, Tonga whika fitu mo Polonise e taha, whika walu rewa tu walu, pea whika hiwa rewa uki ai a Norfolk Island. Ko e whakako koia te pire pe mei he whanua e Pasiki. Nai tau wharai he timi nei polo iloa koia koe tala a weresi i e whakasinga koia o i wike ke puka i pe sea whikahiwa o i whakako koia e whiau he kom niweri a ke kai koe ono tolu ki he nima tolu. Koe ngongo whawhiawhia ia ki he tala i ne fuafua hu atu ki he whiau hini kai hifo a weresi a ke sea e ua me tūngana ia he whiau he wanoa ua ua a ena nofo sea whikavalu o i whiau hini pia koe ni uhoro mui ke sea whikahongo fulu. O kai whake sola ai timi ko ia were si ki he tala, he na ana whaafao ki mua e whaama whiau hi, pea i kuna he timi taitari, ka nei hangene mei whaamamahi e te mini i he kuata uruaki o vai ngani. I he kuata hono wārewa, neonga nei taki pia were si he kuata uruaki, pea ne turikaki pia Tonga na mahanga, ko tawaki wahiwa ki mua e mālolo. Ne whoki fo ai konga hono wā, he kuata hono tolu, mo e whaaututu e tō taku ai pea kula me fo i piri o te o whakaraka ake poini hongo fulu kai angi mui pe a weresi. Na e tautea o tolo se whainga anoku e kuata whaaosi o hangeka siwai a manaki e tala kai pango nei kai petu kulolo pa lavi hono tupangi e loto koro a weresi. Kage nei whamalo i e pehe whainga e tala be be ke kau poupou e whi poupou ako tau pe kua lava i he huruni ato e te mihe ne fofu a whiauhi koia kom niweri kai talake be fa ko ya were si aine tatau ki timi fa fonua hiri ai va inga ko ni neongo na o si palani pe ki mua ka tau te wakangi pe heni ki ngahi olo i ngongo whahi fo e sea i whalea lea whafonga kakai o Tongatapu mi hono sea i whalea lea pongpongi auni kai whawhisi tō mua ai whafonga kakai o niwa tāwhitu. Whadau whalafola ki ene awhio ki e palasi whatu i he talawhika o lahi o Britania ki Tongani. Pea whakaivia e Society Koro School a Tonga e nau ngāwe ki hona whakaivia e Tonga Matipteu mo e malu ai tōku i kolo a ki hona whotu e nau polokalama ngāwe tala ki kapa. Mo e kakato e pia i ngāhi o ngongo mo le tio kai o maa e televisione Tonga ki e hawani mo e whakaamu ne au taki kotoa atu pia ki loto whale kotoa. Kai malo i tau ke i whiau mai ka mo mea. Good evening and welcome to another week in this new month with Radio and Television Tonga News. Here's your English news package for this Monday evening, August 3rd. Today's top stories. Tongatapu 2 MP formally unseated from Parliament with newer 17 MP earlier submitting resignation. Her Royal Highness Princess Pilolelo Tuita is visiting Australia at the invitation of the Australian government. And Tonga Red Cross Society launches Talaki Kapa project to strengthen emergency preparedness and community resilience.
These and more stories coming up, as well as a look at the sports scene with Team Tonga's historic bronze medal in judo at the Commonwealth Games, along with the latest weather updates. Now I'm Popo Aho with your news in detail. Parliament resumed today, proceeding with the unseating of Tongatapu 2 MP Semisi Sika. Niwa 17 MP had earlier submitted his resignation, and this comes as the Lord Speaker announced the receipt of the Supreme Court's decision in the election petitions regarding these two constituencies from last November's election, which invalidated the results from these two constituencies. The court had earlier declared the election of Semisi Sika and Lata Ifaingata Atangimana, the people's representative for Tongatapu 2 and Niwa 17 respectively, void after the conclusion of election petition proceeding involving breaches of Electoral Act arising from November general election. Tangimana was not formally unseated in Parliament this morning because he had already resigned from his parliamentary seat last week. Speaker Lord Vaya informed the House that Tangimana's resignation took effect from the date he received the resignation letter. Following the conclusion of the court proceedings, Tangimana resigned immediately as Minister of Finance, and Semisi Sika, however, continued to serve as Minister of Tourism and Minister for Infrastructure before submitting his resignation on 31st of July 2026. Under the law, the resignation of a Member of Parliament takes effect on that day, as the Speaker received a written notice of resignation. Accordingly, Tangimana was not formally unseated during this morning's sitting because his resignation had already taken legal effective before the scheduled parliamentary action to remove both members from office. The unseating of Semisi Sika did not require a vote of the House, as the Speaker carried out the action in accordance with the law following the court's ruling. Following the announcement, members of Parliament debated the legal effects of a member resigning after an election petition has been determined but before being formally unseated by Parliament. Members noted that the law prohibited anyone whose election had been declared void following an election petition from serving as a Member of Parliament for 5 years. Questions were raised as to whether Tangimana's resignation, rather than being formally unseated, would affect the application of that 5-year disqualification. Minister for Justice Dr. William Latu clarified that under the law, there is no distinction. A people or a person whose election has been declared void following an election petition remains disqualified from serving as a Member of Parliament for the next 5 years, regardless of whether the members resigned before being formally unseated. Several members raised further questions and offered their views on the matter. However, the Speaker, Lord Vaya, ruled that Tangimana's resignation letter would not be read again in the House. However, the dates for the by-election will be determined by His Majesty, the King, in accordance with the law. The Tongan community in Brisbane has warmly welcomed Her Royal Highness Princess Pulolevu Tuita visiting Australia as a guest of the Australian government. The visit marks the princess's first return to Brisbane since she accompanied her late father, King Taufa'ahau IV, to World Expo 1988 in Brisbane. Members of the Brisbane Tongan community gathered to welcome Her Royal Highness upon her arrival on Saturday. The princess and her delegation were also welcomed at a special service at the Park Church Tongan congregation on Sunday. The service provided an opportunity for the Tongan community to gather in worship and fellowship while celebrating the long-standing friendship between Tonga and Australia. Lave Iloaola from the Brisbane Tongan community says Princess Pulolevu is joined by representatives from the Ministry of Tourism, along with Australia's High Commissioner to Tonga, His Excellency Brett Bately, and Honourable Frederica Tuita. The visit is part of Australia's Ministry of Foreign Affairs and Trade program that aims to showcase Queensland's tourism industry and any opportunities for the Tongan tourism industry to observe and learn from the industry and possibly adopt some practices that may prove useful in the kingdom. Her Royal Highness is expected to meet the Governor of Queensland, Dr. Janet Young, and hold important meetings with representatives from Australia's tourism sector, including airline representatives throughout the week.
She will also visit Brisbane's famous Lone Pine Koala Sanctuary before tomorrow. Traveling north to Cairns, one of Queensland's most popular tourist destinations and home to the Great Barrier Reef. Her Royal Highness will conclude her visit with meetings with representatives from the Queensland Government before departing Australia on Saturday. Mark Ake, Radio and Television Tonga News. As one of the world's most disaster-prone nations, strengthening disaster preparedness remains a priority for Tonga. To support this effort, the Tonga Red Cross Society has launched the Talake Kapa Project, a new 5-year initiative aimed at strengthening community resilience, improving emergency preparedness and enhancing disaster response across the kingdom. Funded by the Australian Government through the Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT. The project was officially launched at the Tonga Red Cross headquarters in Nuku'alofa by L. Brett Shaw from the Australian High Commission Office in Tonga. Speaking at the launch, Brett Shaw highlighted the importance of disaster preparedness, strong partnerships and supporting vulnerable communities across Tonga. The Talake Kapa project will replenish emergency relief supplies, improve shelter stock management, maintain safe and accessible storage facilities, and strengthen community-based disaster risk reduction. The initiative will also provide training to help communities develop the knowledge, skills, and confidence to prepare for, respond to, and recover from disasters. Tonga Red Cross Secretary General Sione Taumoefolau says the project recognizes that communities are often the first responders when disasters strike. He says strengthening local capacity and promoting first aid awareness will better equip people to protect themselves, support one another, and respond effectively during emergencies. The Talake Kapa project will first be implemented in the Niues before expanding to Vava'u, Ha'apai, Ewa, and finally Tongatapu. The Tonga Red Cross Society says it remains committed to working alongside communities, local authorities and development partners to build stronger, safer and more resilient communities throughout the kingdom. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. And the United Kingdom has officially appointed a new High Commissioner to Tonga, with His Excellency Keith McMahon presenting his letters of credence to His Majesty King Debo VI at the Royal Palace in Nuku'alofa last Thursday. The presentation formally accredited McMahon as the United Kingdom's High Commissioner to the Kingdom of Tonga. McMahon is a career diplomat who joined the United Kingdom's Foreign and Commonwealth Office in 1988. During his diplomatic career, he has held a number of senior postings across Africa, Europe, Central Asia, and North America. Before taking up his new role in Tonga, he served as the United Kingdom's Deputy High Commissioner in Accra, Ghana. McMahon succeeds Philip Malone, whose term as British High Commissioner to Tonga concluded in June. That's your local news for tonight. Up next after this break, we'll join Pia Olie for the latest in sports. Welcome back in sports. Tonga has ended a 16-year Commonwealth Games medal drought after judoka Paula captured bronze in the men's over 100-kilogram division in Glasgow. Monte secured Tonga's only medal of the Games with a dramatic 12-11 victory over Canada's John Bezong in the bronze medal contest. The Tonga Judo Association says Monte held off a determined comeback from a Canadian, winning by the narrowest of margins with a Wasahari and 2 Yuko to his opponents, 1 Wasahari and 1 Yuko. The bronze medal kept a remarkable comeback after Monta advanced through the repechage. He opened the competition by defeating Alexander Golindo of Switzerland
before losing to New Zealand's Goldie Andrews in the quarterfinals. Monta bounced back in the rapid victory over Wales' Joshua Whitehouse to earn a place in bronze medal bout. The association also credited coach Josadeki Nauru for his dedication in preparing Monta during months of training in Japan. The medal is Tonga's first at the Commonwealth Games since 2010 and marks a significant achievement for Tongan judo on the international stage. The Tongan Dala has ended its Commonwealth Games netball campaign with an impressive 63-53 victory over Wales in the 9th place playoff in Glasgow. The Dala fought back from an early deficit after Wales led 14-10 at the end of the first quarter. Tonga regrouped in the second quarter, forcing Wales into errors and drawing level at 29-all by half-time. The Dala maintained the momentum after the break, scoring 19 goals in both the second and third quarters to build a commanding 10-goal lead heading into the final period. Despite goalkeeper Otolose Nuku receiving a 2-minute suspension for dangerous conduct in the fourth quarter, Tonga remained composed and successfully defended its advantage to seal the 10-goal victory. The win secured 9th place for Tonga, ending its Commonwealth Games campaign on a positive note. And that's sports news. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. Tongatapu 2 MP formally unseated from Parliament, with newer 17 MP earlier submitting his resignation. Her Royal Highness Princess Pinolevutuita visiting Australia at the invitation of the Australian government, and Tonga Red Cross Society launches Talake Kapa project to strengthen emergency preparedness and community resilience. That was your news package with radio and television Tonga News for this Monday evening, August 3rd. Join us again tomorrow for the latest local and sports news and weather update. Now for myself and the radio and television Tonga News team, thank you for joining us. Have a good evening.